Mu bihugu byatangiye umwaka wa 2026 nabi harimo Venezuela, ariko nta muntu wawutangiye nabi kurusha Nicolas Maduro wari umaze imyaka 13 ayobora icyo gihugu cyo mu majyepfo ya Amerika, akakiyobora afatanije n'umugore we Cilia Flores wafatwaga nk'umujyanama we mukuru. Bombi mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa mbere, ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabaguye gitumo bari mu buriri baryamye, zirabashimuta zibajyana New York aho bazaburanishirizwa ku byaha birimo ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Gufatwa kwa Maduro ntabwo kwatunguye benshi bari basanzwe bakurikiranira hafi iby'umubano wa Venezuela ku butegetsi bwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyakora izina ryanyuze mu matwi ya benshi bwa mbere ni iry'umugore wa Maduro ari we Cilia Flores, nawe uzaburanishirizwa hamwe n'umugabo we muri Amerika. Imyaka Maduro amaze ku butegetsi ni nayo Cilita nk'uko umugabo we yakundaga kumwita amaze ari First Lady cyangwa se umugore wa Perezida wa Venezuela. Muri Venezuela uyu mugore yarafite akabyiniriro k'indwanyi nkuru. Uyu mugore koko yari indwanyi nkuru nk'uko mugiye kubyumva. Yakoze mu butegetsi bwa Hugo Chavez, ayobora inteko ishinga amategeko ya Venezuela, agira uruhare rukomeye mu bikorwa byo gutoresha umugabo we mu matora n'ibindi. Reka tuvuge ku buzima bwe n'uruhare yagiraga mu butegetsi bw'umugabo we Nicolas Maduro. Tubahaye ikaze. Maduro n'uyu mugore bamaranye imyaka 30 kandi yafatwaga nk'umwe mu bantu bavuga ari kijyana cyane muri Venezuela, ku buryo byari bigoye kugera ku mugabo we utamunyuzeho. Cilia Flores yavutse mu 1956, avukira mu mujyi wa Tinakilo rwagati muri Venezuela. Arusha umugabo we Maduro imyaka 7 kubera ko yavutse mu 1963. Flores amaze kuvuka umuryango we wimukiye mu murwa mukuru Caracas, ari naho yahuriye na Maduro. Cilia Flores yize amategeko cyane cyane ajyanye n'umurimo ndetse n'imanza nshinjabyaha. Yabaye umwe mu banyamategeko ba Hugo Chavez mu nkundura yo kwigobotora ubutegetsi bw'igitugu, ndetse yunganira n'abandi basirikari bakuru ubwo bashinjwaga gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Carlos Andrés Pérez hari mu 1992. Icyo gihe Maduro yari mu barinda Chavez afite ipeti rya Lieutenant Colonel. Mu mwaka wa 2023 Flores yagaragaye mu kiganiro aho yasobanuye uburyo yakunze Maduro. Ati muri urwo rugamba rwo kurekura Chavez twakundaga guhurira mu bikorwa byo kwigaragambya mu mihanda. Ati ndibuka umunsi twahuriraga mu nama ahitwa Katia akiri muto, agasaba kugira ijambo avuga. Yaravuze genda mwitegereza, ntangazwa n'ubuhanga bwe. Kuva ubwo batangiye kugendana gatoki ku kandi, ariko buri wese asa n'ugiye mu cyerekezo cye mu bijyanye na politike. Mu mwaka wa 2000 nibwo Flores yatorewe kwinjira mu nteko ishinga amategeko ya Venezuela, hashize umwaka umwe Hugo Chavez abaye perezida. Flores yongeye gutorerwa indi manda mu mwaka wa 2005, ndetse umugore wa mbere uyoboye inteko ishinga amategeko, aho yasimbuye kuri uwo mwanya umugabo we Maduro wari wagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Mu gihe cye nka perezida w'inteko ishinga amategeko, Flores yibukirwa ku myanzuro ikomeye nko kubuza abanyamakuru kongera gukandagira mu cyumba cy'inteko ishinga amategeko. Yanashinjwe icyo gihe kwinjiza bene wabo benshi mu mirimo y'inteko ishinga amategeko barimo n'ababaga batabikwiriye. Yigeze kubwira ikinyamakuru La Vanguardia cyo muri Espagne ko kuba yarahaga akazi bene wabo atabyicuza kubera ko babaga babikwiriye, ku buryo yiteguye gusobanurira uwabimubaza wese akazi bakoze kubera ko bagakoze neza. Hagati y'umwaka wa 2009 n'2011 Flores yabaye vice president w'ishyaka rya Chavez ry'abasocialiste United Socialist Party of Venezuela. Mu mwaka wa 2012 Chavez yamugize intumwa nkuru ya leta. Icyo gihe umugabo we Maduro yari vice president wa Venezuela yose, nimero ya 2 mu gihugu. Ubwo Hugo Chavez yararembejwe na cancer mu bitaro byo muri Cuba, Flores n'umugabo we Maduro baramusuye. Mu mwaka wa 2015 ubwo Flores yafunguraga bwa mbere konti ku rubuga rwa Twitter, yise ko ari umukobwa wa Chavez, nubwo nyuma yaje kubihindura akiyita indwanyi igendera ku matwara ya gisocialiste Chavista nk'uko abayoboke ba Chavez na Maduro bakunze kwiyita. Flores na Maduro babanje kubana muri bwa buryo abanyarwanda bita koco, badasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko ndetse n'idini. Basezeranye mu kwezi kwa 7 mu mwaka wa 2013. Icyo gihe hari hashize amezi make Maduro atsindiye manda ya mbere nka perezida wa Venezuela. Abasesenguzi bakavuga ko nubwo mu minsi ya mbere y'ubutegetsi bwa Maduro umugore we Flores atagaragaraga cyane, ngo yarahugijwe no gushyira ku murongo ibitandukanye mu butegetsi bw'umugabo we. Muri icyo gihe bivugwa ko mu ishyaka hari harimo amakimbirane menshi, bamwe batumva uburyo Chavez wari umaze gupfa asimburwa na Nicolas Maduro. Flores
yagize uruhare rukomeye mu kwikiza abatarashakaga umugabo we ndetse no kwigarurira imitima y'abari bakomeye icyo gihe kugira ngo bashyigikire Maduro. Icyo gihe hari abandi bahabwaga amahirwe yo gusimbura Chavez nka Rafael Ramirez wari minisitiri w'ingufu na petrole, ndetse na Diosdado Cabello wari umudepite, utibagiwe na Elias Yaua wabaye vice president mbere ya Maduro. Hari inzobere mu bya politike Estefania Reyes iherutse kubwira CNN ko bigoye kumenya neza imbaraga Flores yari afite mu gihe cy'ubutegetsi bw'umugabo we, kandi akaba nta mwanya uzwi mu mategeko yari afite, gusa agashimangira ko aho ariho yakuraga imbaraga zo kuba yakwivanga mu byari byo byose. Mu myaka mike ishize ubwo ubutegetsi bw'umugabo we bwari mu marembera, Flores yakunze kugaragara mu ruhame nk'umubyeyi w'icyitegererezo bitandukanye na mbere atari umugore wa perezida, kubera ko bwo abamuzi bavuga ko wabonaga ko aharanira cyane imyanya ya politike. Ubusanzwe muri politike ya Venezuela inyito ya first lady cyangwa se umugore wa perezida ntabwo yakundaga gukoreshwa. Muri make ntabwo umugore wa perezida yafatwaga nk'umuntu udasanzwe ku buryo ahabwa icyubahiro runaka. Maduro amaze kujya ku butegetsi nawe yanze gukoresha iyi nyito kubera ko yavugaga ko ari inyito y'abagashaka buhake, azana indi nyito ya first combatant cyangwa se indwanyi nkuru nk'inyito ikwiriye umugore wa perezida. Nubwo izina ryari ryarahindutse, inshingano za Flores zo ntaho zataniye n'iz'abandi bagore b'abakuru b'ibihugu zo kwita ku bana no gukorana n'imiryango idaharanira inyungu. Flores yanakunze kugaragara mu ruhame aherekeje umugabo we mu mirimo itandukanye y'igihugu, ibintu n'ubundi bikorwa n'abagore b'abakuru b'igihugu bihabanye n'uko ishyaka rya Maduro ryabifataga mbere, kubera ko ryasaga nk'iryumvikanisha ko imyitwarire y'umugore wa perezida muri Venezuela ikwiriye kubitandukanye n'iy'abandi bagore b'abakuru b'ibihugu. Ubwo Maduro yajyaga ku butegetsi, Flores hari ikiganiro yakundaga kujyamo kuri radio cy'umuryango, ni nabwo yakunze kuvugwa kenshi mu itangazamakuru. Izina rye ryongeye kugaragara mu 2015 ubwo bishywa be babiri bafatirwaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashinjwa ibyaha byo gutunda ibiyobyabwenge. Birumvikana Flores n'umuryango we bahakanye ibyo byaha, bavuga ko ari urwitwazo rwa Amerika, ariko ntabwo byabujije inzego z'ubutabera za Amerika kujya kubaburanishiriza New York, ari naho Maduro n'umugore we bazaburanishirizwa. Abo bishywa ba Flores baje kuburana bashinjwa gucura umugambi wo gutunda ibiyobyabwenge bya cocaine babyinjiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakatiwe gufunga imyaka 18, barekurwa mu 2022 mu masezerano yo guhererekanya imfungwa yabaye hagati ya Amerika na Venezuela. Flores kandi ntabwo ari ubwa mbere avuzwe mu bihano, kubera ko mu 2018 inzego z'ubuyobozi muri Canada zamufatiye ibihano hamwe n'abandi bantu 13 bo mu butegetsi bwa Venezuela bazira ko leta ya Maduro yagize uruhare mu byaha byibasiye inyoko muntu. Nta minsi ishize Amerika nayo yamufatiye ibindi bihano imushinja ko ari umwe mu bagize agatsiko gatuma Maduro aguma ku butegetsi. Ibyo bihano bya Amerika byarakaje cyane Maduro, avuga mu ijwi riremereye cyane ati, niba mushaka kundwanya muze murwane nanjye, ariko mwikwinjizamo umugore wanjye, ntimuzane mu muryango wanjye, mureke ubugwari kubera ko icyazira nuko ari umugore wanjye gusa. Muri iki gihe Maduro yavugaga ibi, umugore we Flores yari yarasubiye kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko kubera ko yasubiyemo mu 2017, hanyuma mu 2021 agirwa vice president wayo, ari nawo umwanya yari ariho kugera ubwo ingabo za President Donald Trump zamusangaga mu buriri iwe we n'umugabo we. Nubwo atakunze kuvugwa cyane imbere muri Venezuela, abasesenguzi bavuga ko ibikorwa bya leta ya Maduro byatumye isura ye ihindana nk'iy'umugabo we, ku buryo atari benshi bamucira kari urutega muri Venezuela. Nko mu matora yo mu 2024 yatumye Maduro atsindira indi manda, nubwo ibyayavuyemo bitigeze byemerwa n'ibihugu byinshi birimo Amerika. Flores yagaragaye kenshi yaherekeje umugabo we mu bikorwa byo kwiyamamaza. Maduro na Flores nta mwana bafitanye, ariko bose bafitanye abandi bana babyaye kubafasha babo ba mbere. Maduro bahuye afite umwana w'umuhungu witwa Nicolas Maduro Guevara, yagiye anahabwa imyanya ikomeye mu butegetsi bwa se. Ni mu gihe Flores yahuye na Maduro afite abahungu batatu yabyaranye n'umugabo we wa mbere, ari we Walter Ramon Gavidia Rodriguez. Abo bahungu ni Walter Jacob Gavidia Flores, Yoser Daniel Gavidia Flores na Yosuar Alexandre Gavidia Flores. Muri dosiye y'ibirego byo gutunda no gucuruza cocaine muri Amerika Maduro ashinjwa harimo umugore we Flores banafatanywe, ndetse n'umuhungu we Nicolas Ernesto Maduro Guevara, nubwo uyu bitaramenyekana niba ingabo za Amerika zarabashije kumufata. Uyu muhungu wa Maduro ashinjwa kandi gutunda intwaro n'ibindi biturika. Mu gihe leta ya Venezuela yatangaje ko itaramenya aho Maduro n'umuryango we baherereye, President Donald Trump wa Amerika we yamaze gutangaza ko bagiye gushyiraho uburyo bw'inzibacyuho buzayobora Venezuela bitandukanye n'uko Maduro yabigenzaga. Anizeza ko sosiyete z'abanyamerika zizobereye mu gucukura petrole na gaze zizamanuka ku bwinshi muri Venezuela,
dore ko icyo gihugu kiri mu bya mbere bibitse amariba menshi ya peteroli munsi y'ubutaka bwacyo. Birasa naho ibyo gusubira ku butegetsi kwa Maduro n'umugore we byarangiranye n'inzozi zitakabijwe kuwa gatanu, bikaba bishobora kurangira nk'ibya Saddam Hussein mu 2003 ubwo ingabo za Amerika zagabaga ibitero muri Iraq zimushinja gutunga intwaro kirimbuzi, nyuma bikaza kugaragara ko byari ikinyoma cyambaye ubusa. Umunsi umwe Henry Kissinger wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe kinini yaragize ati ni bibi cyane kuba umwanzi wa Amerika, gusa no kuba inshuti yayo biricisha. Nicolas Maduro wahoze ayobora Venezuela ubu ni uri kumva neza uburemere bw'iri jambo nyuma yo gukurwa mu buriri bwe i Caracas muri Venezuela akisanga muri New York ahagiye kuburanishwa ku byaha byo gutunda no gucuruza ibiyobyabwenge. Urwango rwa Maduro kuri Amerika rumaze igihe. Yarurazwe na Hugo Chavez yasimbuye ku butegetsi muri politike bise Chavisme, politiki igendera ku mahame ya gisocialiste aho umutungo w'igihugu ucungwa na leta ikaba ari igenera abaturage uko babaho, bitandukanye na kapitalisme aho buri wese yirwanaho mu byo kwiteza imbere. Leta igakora bike ikanashyiraho ingamba zituma abashoramari n'abaturage bakorera mu ituze n'umutekano. Iyi myumvire yaranze Chavez na Maduro nta na rimwe yigeze ishimisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko yari inajyanye na politike yo kwikoma Amerika, gukorana n'abanzi ba Amerika no kubangamira inyungu zayo muri Amerika y'Amajyepfo. Usomye amakuru y'umwuka mubi umaze igihe hagati ya Venezuela na Amerika, wakeka ko ibi bihugu byahoze ari abanzi, nako wanakeka ko byaremwe ari abanzi bakomeye cyane. Nyamara siko bimeze. Venezuela na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byahoze ari shushushari nk'uko babivuga, kugera ku munsi Chavez yahitagamo guca izindi nzira. Byagenze bite ngo ibi bihugu byisange muri uru rwango, aho ingabo z'igihugu gikomeye ku isi zisanga perezida w'ikindi gihugu mu buriri bwe n'umugore we, zikabambika amapingu zikabakura mu gihugu cyabo abashinzwe kubarinda batabizi? Ibi nibyo tugiye kugarukaho. Ikinyejana cya 20 cyose ushatse wavuga ko ari Amerika na Venezuela byari ibihugu bibanye neza cyane, ku buryo iyo Amerika yatekerezaga igihugu cy'inshuti muri Amerika y'Amajyepfo, Venezuela yazaga ku mwanya w'imbere. Muri iyo myaka yaranzwe no kwimakaza ihame rya Monroe Doctrine muri Amerika y'Amajyepfo. Venezuela nicyo gihugu kitigeze kigirwaho ingaruka n'iryo hame. Buretse gato dusobanura iby'iyi doctrine ya Monroe. Ni ihame ryazanywe na James Monroe wabaye perezida wa Amerika mu myaka y'1820. Icyo gihe Monroe yatangaje ko aciye iteka ry'uko Amerika y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo bizaba karima ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba arizo zigena ibihakorerwa n'ibitemerewe kuhakorerwa. Icyo gihe Monroe yaciye iryo teka ashaka guhangana n'Abanyaburayi bari bakomeye muri ibyo bihe, kugira ngo bataza kwivanga mu bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo birimo ibyari birimo kubona ubwigenge, bikabuza Amerika kugera ku nyungu zayo za politike n'iz'ubukungu. Icyo gihe Monroe yemereye Abanyaburayi ko Amerika nayo itazigera yivanga mu miyoborere y'utundi duce tw'isi bagize akarima kabo. Muri make byari impanguhe, basinye amasezerano yo kugabana isi ngo bayitegeke. Ugenda ukora ibyo ushaka iwawe, nanjye nkora ibyo nshaka iwanjye. Monroe Doctrine niryo hame ryabaye umuyoboro wa politike ya Amerika muri Amerika y'Amajyepfo, ndetse koko n'ibindi bihugu cyane cyane iby'i Burayi byagiye bibyubahiriza, byirinda kwivanga mu buryo Amerika yivanga mu miyoborere y'ibihugu byo muri ako gace ko mu majyepfo y'isi. Igitangaje ariko nuko nk'umuntu wabayeho mu myaka y'1970 umubwiye ko uyu munsi Amerika yagiye gukura ku butegetsi ku ngufu perezida wa Venezuela, yaguseka cyane kubera ko icyo gihe ntabwo byashobokaga. Amerika na Venezuela byari inshuti zikomeye cyane ku buryo nta na kimwe cyashoboraga kubatandukanya. Mu gihe cy'intambara y'ubutita nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, Amerika yari ihanganye n'Abasoviete n'amatwara yabo bashakaga gukwirakwiza ku isi. Venezuela nicyo gihugu Amerika yakoranye nacyo cyane muri Amerika y'Amajyepfo mu guhangana n'uko Abarusiya bageze amatwara yabo muri ako gace bafatanyije na Fidel Castro wa Cuba, igihugu kiri mu nyanja mu majyaruguru ya Venezuela. Mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'1958, Richard Nixon wari vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasuye Venezuela. Hari hashize amezi make Amerika igize uruhare mu guhirika perezida Marcos Perez Jimenez wafatwaga nk'umunyagitugu. Icyo gihe Venezuela yategekwaga n'abasivile bayobowe na perezida w'inzibacyuho Wolfgang Larrazabal. Urebye ntabwo umutekano wari wakagarutse neza mu gihugu kubera ko hari hakiri amatsinda y'abantu bashakaga guhanganira ubutegetsi. Abanya Venezuela ntabwo biyumvagamo cyane Amerika,
kubera ko bayishinjaga ko ariyo yatumye Perezida Narcos Perez Jimenez aguma ku butegetsi akabica nabi. Ubwo imodoka zitwaye Nixon zageraga mu murwa mukuru Caracas, zahuye n'amatsinda y'abaturage bariye karungu baje kwigaragambya bamagana Amerika. Byaje gukaza umurego bamenye ko harimo Vice President Nixon n'umugore we, batangira gusagarira iyo modoka ndetse ngo hari n'abashatse kuyihirika. Ubwoba bwatashye Nixon n'umugore we bazi ko bagiye kwicwa. Kubw'amahirwe hitabazwa abashinzwe umutekano, bahageze barasa mu kirere, abaturage baratatana. Nixon n'umugore we bakurwa mu modoka bajyanwa muri ambasade ya Amerika muri Venezuela bajya kwihishayo. Byasigiye icyasha gikomeye Amerika yiyitaga umwami w'amajyepfo kubera ko iyo myigaragambyo yari imaze iminsi ica mu binyamakuru. Amerika yakomeje gukorana na guverinoma nshya ya Venezuela mu nzego zose, hagamijwe kwirinda ko leta yarushwa ingufu n'udutsiko tw'amabandi n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge, utibagiwe no kuba yakwinjirirwa n'abasoviete cyangwa se abanyakuba bo kwa Fidel Castro. Muri iki gihe amasosiyete yo muri Amerika niyo yahawe gucukura petrol yo muri Venezuela, dore ko ari cyo gihugu cya mbere ku isi gifite petrol nyinshi itaracukurwa, ni 18% byibitse mu nda y'isi yose. Muri make iki gihe Venezuela na Amerika byakoranaga mu by'umutekano, ibya politike ndetse no mu by'ubukungu. Ibihugu byombi byari bifitanye umubano ukomeye mu bya gisirikare, ku buryo abanyamerika aribo batozaga ingabo za Venezuela. Abapilote b'igisirikare cya Venezuela bakoreshaga indege z'intambara zigezweho za Amerika bitoza. Kugira ngo wumve uburemere bw'ubushuti bw'ibi bihugu byombi, icyo gihe Venezuela yemerewe kugura indege z'intambara za F-16 zikorwa n'abanyamerika. Nta kindi gihugu cyo muri Amerika y'amajyepfo icyo gihe cyari cyemerewe kugura izo ndege. N'amagingo aya uzumva uburyo Ukraine ishimagiza izi ndege zayifashije cyane mu guhangana n'ingabo z'Uburusiya guhera mu 2022. Hejuru y'ibyo, abanyamerika n'abanyavenezuela binjiye mu bufatanye bwo guhangana n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, ibyaha Perezida Nicolas Maduro n'umugore we bashinjwa magingo aya. Icyo gihe ingabo za Amerika zari zifite ibirindiro muri Venezuela, ibirindiro bishinzwe gukora ubutasi no guhangana n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge. Bakoraga imyitozo ikomeye yo guhangana n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge irimo yiswe UNITAS n'indi. Muri icyo gihe kandi ingabo za Amerika zakoreraga hazwi nka Fuerte Tiuna, ibirindiro bya gisirikare bikomeye cyane muri Venezuela biherereye mu murwa mukuru Caracas. Aha ni ikoranabuhanga rya mbere igisirikare cy'icyo gihugu gikoresha riba riherereye. Ntabwo wakwibagirwa kandi intwaro karabutaka zarengera igihugu kiramutse gitewe. Ikibabaje ariko, aha ni abanyamerika ejo bundi basanze Maduro n'umugore we baryamye. Ingabo za leta zimenya ko perezida wabo yatewe ari mu ndege imwerekeza muri Amerika. Mu mwaka wa 1963, Perezida John Fitzgerald Kennedy yakiriye ku meza uwari perezida wa Venezuela, Romulo Betancourt. Imbere y'ibitangazamakuru byinshi yamwise inshuti ikomeye cyane ya Amerika muri Amerika y'amajyepfo. Ibi byari bifite icyo bivuze kuri Amerika y'icyo gihe yari isumbirijwe n'agasuzuguro ka Fidel Castro muri Cuba. Umubano mwiza warakomeje kugera ubwo nko mu 1971 Perezida Nixon yashatse ko Venezuela yemererwa kugura indege y'intambara y'abanyamerika ya F4 Phantom 2, ariko biza kwitambikwa n'umwe mu bakozi ba White House wavuze ko bishobora kugira ingaruka ku mategeko ari muri Venezuela, ku buryo ahindutse byazabangamira Amerika mu gihe kizaza. Mu 1981 ubwo Amerika yayoborwaga na Ronald Reagan nibwo yemeje ko Venezuela igurishwa za ndege za F-16 twigeze kugarukaho mu kanya. Ku ikubitiro, Venezuela yemerewe guhabwa indege zo muri ubwo bwoko 24. Nizo ntwaro zihenze Amerika yari igurishije igihugu kimwe cyo muri Amerika y'amajyepfo muri iyo myaka. Inzobere zikavuga ko nubwo Amerika yashimiraga Venezuela kugira demokrasi, ngo ntabwo yajyaga yita ku kureba amakosa abayoboraga Venezuela bakoraga muri icyo gihe, nka ruswa, guhungabanya uburenganzira bwa muntu n'ibindi. Icyo babaga bifuza ni umuyobozi ubumva gusa. Ubwo intambara y'ubutita yarangiraga mu 1990, Venezuela yakomeje gukorana na Amerika, ariko kuri iyi nshuro hibandwa ku bucukuzi n'ubucuruzi bwa petrol. Muri iyo myaka byageze ubwo Venezuela iba igihugu cya mbere ku isi cyohereza petrol nyinshi muri Amerika kurusha na Arabia Saudite. Iki gihe abaturage muri Venezuela bagendaga bivumbura gahoro gahoro kubera gufatwa nabi, ruswa n'ubukene, ariko Amerika ikabyima amatwi. Nibwo hazamutse umunyapolitiki utavuga rumwe na leta, Hugo Chavez, abanza kwiga neza icyatumaga abaturage binuba leta, maze agiheraho avuga ko ari byo azarwanya nagera ku butegetsi. Chavez yatunguranye by'umwihariko mu matora yabaye mu kwezi kwa 12 mu 1998, ku buryo n'abanyamerika ubwabo i Washington bumiwe. Bemeraga ko Chavez afite ingufu, ariko ntabwo bari biteze ko yatsinda akaba perezida. Byari bizwi ko Chavez atazorohera abanyamerika, dore ko mubo yafatagaho icyitegererezo harimo Fidel Castro wa Cuba. Icyakora abanyamerika babanje kwishyira mu mahoro, bazi ko nagera ku butegetsi azahinduka.
gusa siko byagenze. Amerika yanamutangiriye hafi. Mu mwaka w'1999 Chavez amaze amezi make ku butegetsi yatumiwe na Perezida Bill Clinton wayoboraga Amerika icyo gihe. Chavez yijeje Clinton ko icyo yifuza ari ugukomeza umubano mwiza wa Amerika na Venezuela. Urebye neza, imyaka 3 ya mbere ya Chavez ku butegetsi ntabwo yigeze abangamira cyane Amerika. Byahindutse mu kwezi kwa 4 mu 2002 ubwo habagaho umugambi wo kugerageza guhirika Hugo Chavez. Byasabye ko abaturage bajya mu mihanda barigaragambya kugira ngo abasirikari, abacuruzi n'abandi banyabubasha bari bafashe Chavez bamurekure agaruke ku butegetsi. Iki gihe Chavez yashinje Amerika ko ariyo yihishe inyuma y'uwo mugambi wo kumuvana ku butegetsi, maze agarukana umujinya mwinshi cyane wo kwikiza uwo batavuga rumwe wese. George W. Bush wayoboraga Amerika by'umwihariko ku giti cye, Chavez yamushinje ko ariwe wabiteguye. Abanyamerika babanje kubihakana, ariko mu 2004 hari inyandiko zagiye hanze zigaragaza ko uwo mugambi Amerika yari yiwuzi mbere y'ukuba. Mu nteko rusange ya Loni yabaye mu 2006, Chavez yifatiye ku gahanga Bush amwita Sekibi. Atejo hano hinjiye Sekibi, none impumuro yayo mbi yanze kuva muri iki cyumba kugera magingo aya, niko Chavez yavuze. Yatungaga agatoki Bush wari wagejeje ijambo kubitabiriye inteko rusange ya Loni ku munsi wari wabanje. Chavez yarushijeho kwanga Amerika na Bush by'umwihariko kubera ibikorwa bitandukanye byo gukuraho abayobozi batumvikana na Amerika nka Saddam Hussein muri Iraq. Uyu mugabo yatangiye gufata ingamba zikomeye zirimo kwirukana amasosiyete y'abanyamerika yabyazaga umusaruro umutungo wa Venezuela, ayasimbuza amasosiyete ya leta muri wa mugambi wo kwimakaza amahame ya gisosialiste leta ye yagenderagaho. Ayo masosiyete yasabwe kugurisha imigabane yayo ku buryo leta igiramo imigabane myinshi, yo akagumana imigabane mike, ariko sosiyete z'abanyamerika Exxon Mobil na ConocoPhillips barabyanze. Bamaze kubyanga, Chavez na leta ye bafatiriye imitungo y'ayo masosiyete. Byarushijeho kwenyegeza urwango hagati y'ibihugu byombi kugera mu 2013 ubwo Hugo Chavez yicwaga na kanseri, asimburwa n'umwambari we Nicolas Maduro. Maduro yaje asanga hari ibihano Amerika yagiye ishyiriraho Venezuela. Aho kwiyegereza icyo gihugu ngo ibihano biveho, arushaho kwikoma Amerika no gufata imyanzuro ibangamira inyungu za Amerika. Mwibuke rya hame rya Monroe abanyapolitike ba Amerika bakigenderaho n'uyu munsi. Amerika y'Amajyepfo igomba kuba karima kabo, ushatse kunyuranya nabyo arabizira. Kugira ngo tubyumve neza, reka turebere hamwe bimwe mu bikorwa byo gukuraho leta zibangamiye Amerika yagiye ikora mu myaka yahise mu bihugu byegereye Venezuela. Ari nayo mpamvu kuba Maduro atabonagaho ibintu biganisha, ushatse wabyita amakosa ye, kubera ko ntabwo ari we wa mbere bibayeho. Mu 1954 Dwight Eisenhower wayoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahangayikishijwe cyane na politike nshya y'ubutaka igihugu cya Guatemala cyari cyazanye, politike yo kwambura ubutaka abanyamahanga bugahabwa bene igihugu. Ku isonga, Guatemala yashakaga kwambura ubutaka sosiyete y'abanyamerika United Fruits Company. Wari ubiri inyuma ni perezida wa Guatemala icyo gihe, Jacob Arbenz. Icyo gihe Amerika yamushinje kuyobora igihugu akoresheje amahame y'abasoviete n'iterabwoba, icyaha cyari gikomeye muri iyo myaka nkuko twabivugagaho mu kanya. Amerika ntabwo yabyihanganiye kubera ko yabifashe nk'agasuzuguro, maze urwego rw'ubutasi CIA rutegura umugambi wo kugumura abaturage ngo bivumbure ku butegetsi bwa perezida Arbenz. Byajyanye no gushishikariza igisirikare guhirika Arbenz, kandi byarangiye bigezweho. Arbenz asimburwa na Carlos Castillo Armas, ab'inkoramutima ya Amerika. Amerika yakomereje ibihano byayo kuri Cuba ya Fidel Castro mu 1961 ubwo yateguraga igitero cyo gukuraho Castro cyiswe The Bay of Pigs Invasion. Abakozi ba CIA basaga 1400 biganjemo abanyakuba bari barahunze, batojwe neza bagamije kugaruka bagatangiza umutwe w'inyeshyamba uzishingikiriza ku baturage, bakawutangiriza hazwi nka Bay of Pigs cyangwa se icyanya cy'ingurube ku nkombe z'inyanja. Uwo mugambi abanyamerika ntabwo wabahiriye kubera ko Fidel Castro yabimenye kare, yohereza ingabo ze zirenga 20,000 zijya gutangira amaneko z'abanyamerika ku cyanya cy'ingurube. Zirabajegeza cyane kugira abanyamerika bamanitse amaboko. Bivugwa ko hari abasaga 100 ku ruhande rwa Amerika bahapfiriye. Mu 1983 Amerika yongeye kwinjira mu byo guhirika ubutegetsi muri Amerika y'Amajyepfo. Kuri iyi nshuro hari hatayiwe Grenada. Igihugu cyari kimaze imyaka 4 mu mvururu zishingiye ku ihirikwa rya Eric Gary wari minisitiri w'intebe, agasimbuzwa Maurice Bishop. Uyu Bishop Amerika yamwangaga kubi kubera ko yahise atangira gukorana na Cuba ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Muri iki gihe Amerika yari imaze kumenya amakuru ko Cuba ifite ukuboko mu kibuga cy'indege kinini cyari kirimo kubakwa muri Grenada. Iyi Grenada yari imaze imyaka 9 gusa ibonye ubwigenge, ibukuye mu maboko y'Ubwongereza. Amerika yateguye igitero simusiga cyiswe Operation Agent Fury.
imbere ya mikoro z'abanyamakuru, Amerika yavuze ko ari igitero cyo kurinda umutekano w'abanyeshuri b'abanyamerika bigaga ubuvuzi muri kaminuza ya St George iri muri icyo gihugu. Byabanje gukomerera abanyamerika muri iki gitero cyo gukuraho ubutegetsi bwa Grenada kubera ko ibikoresho byabaye bike. Abasirikare babanje no kurwana cyane birenze ibyo Amerika yari yiteze. Byasabye iminsi ngo ubutegetsi buveho, hashyirweho leta y'agateganyo ishyigikiye Amerika kugera ubwo andi matora yabaye mu 1984. Kuva ubwo Grenada yacungiwe hafi na Amerika ku buryo ari kimwe mu bihugu mu karere bifatwa nk'icyitegererezo muri demokarasi Amerika ishaka. Muri iyi myaka y'1980 kandi hari ikindi gihugu cyitwa Panama muri Amerika y'Epfo cyayoborwaga na General Manuel Noriega. Nubwo yari umunyagitugu, Amerika yamukundiraga ko yoroherezaga CIA gukora akazi kayo, cyane cyane ubwo Amerika yashyigikiraga inyeshyamba zizwi nka Contras muri Nicaragua. Byaje gupfa mu 1986 ubwo Amerika yabonaga ibimenyetso simusiga by'uko General Noriega afitanye umubano wihariye n'icyamamare mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge Pablo Escobar. Byahumiye ku mirari Amerika imenye ko Noriega afatamwe mu mabanga y'abanyamerika akayagurisha leta zo mu burasirazuba bw'Uburayi zari zirimo n'abasoviete icyo gihe. Ibi byabaye ibyaha bitihanganirwa ku buryo mu 1988 Noriega yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi ashinjwa ibyaha byo gucuruza magendu n'iyeza ndonke, ni ukuvuga amafaranga adafitiye ubisobanuro. Mu 1989 Amerika yagabye igitero simusiga kuri Panama cyiswe Operation Just Cause. Koherejwe abasirikari 20,000 bajya gukuraho Noriega ndetse bajya kumuburanishiriza muri Amerika kuri bya byaha twavuzeho mu kanya. Kuva ubwo Panama nayo yahise ijya mu murongo wa Amerika, ibi gihugu kigendera kuri demokarasi. Inzobere zikavuga ko urebye neza muri Amerika y'Amajyepfo yose, Panama ari cyo gihugu Amerika yivanze mu miyoborere yacyo bigakunda kandi bikaba bimaze igihe. Aya masomo y'ibyabaye ku bandi birashoboka cyane ko ariyo Maduro yari akeneye akanayavanamo umwanzuro, ariko siko byagenze. Nawe birangiye abaye urugero ku bandi bayobozi bazaza nyuma ye muri Amerika y'Amajyepfo. Maduro we byarushijeho kuba bibi ubwo Venezuela yirukanaga sosiyete z'abanyamerika ikazana iz'Abarusiya, Abashinwa n'Abanyacuba basanzwe batajya imbizi na Amerika. Abanyamerika bakomeje kwinginga Maduro ngo bakorane, arabyanga, kugera ubwo mu kwezi kwa 8 mu mwaka ushize bafataga umwanzuro wo kohereza ingabo zabo mu nyanja hafi ya Venezuela. Byageze aho Maduro abona ko byarangiye, asaba abanyamerika kumvikana nawe akemera bimwe mu byo bamusabaga, ariko amazi yari yamaze kurenga inkombe. Nyuma ya Maduro, Venezuela itegereje umuyobozi mushya bazayigenera. Birumvikana ibikorwa bye ahanini ntabwo bizaba biganisha ku nyungu z'abaturage, ahubwo Amerika igomba kugaruza amafaranga yakoreshejwe hakurwaho Maduro, hakagaruzwa kandi ayo yahombye mu myaka yose imaze itari muri Venezuela na petrol izatunga abuzukuru n'ubuvivi. Nshuti bakunze mudasiba kudukurikira, naha dusorera ikiganiro cyacu cya none. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.